Evde radyoya denge gele. جنابندان چیان رادیو دنگ گلدن باشکو در این هجا ایرو 15 گلان 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 11 لامد 12 امنو چند نام روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویه جشن زمان کردی پیروز به پارتیا اسلامیه کردستان پیک و جواکا اسلامیه کردستان جیک به داخویانی که جدا 15 گلان جشن زمان کردی پیروز کردن و گوتن پیک به تیبتی لباکور کردستان پولیتیکین اینکار امها و اسیمناسیون ین دولتا ترک ریک و پیکتین امشاندون و بالکشان سروان خلان به پولیتیکای قریش به باندور که گران و هلوشینر لزمان کردی کریه حتی که زمان کردی نه به زمان پرورده و فرمی نه به لجیان روزانه ده نه به کارانی و نکار به وکه تی خواستن پیش بکوین دبی کرد همه خودی لزمان خودر بکوین به کردی باخون جواکا اسلامیه کردستان جیکه جی اف دا خویانی دام خودی در کتن آل زمان خواه خودی در کتن آل ناسنامه خواه لگه زخ دو قدخه تنه نبو میراته گکو به برخودان و حسگیرین گیشتی و آسته ارکادی که و سر ملیمه اوگو ام خودی لزمان خود در بکوین جبر کو زمان ناسنامه گله دیروگ ره و چاندامه ماموستین مخموره روژا زمان کردی پیروز کردن ماموستین کمیته پرورده یاورگه ها پنابران آشید رستم جودی مخموره لدبستان آماده یاشید کوچرین به مابستا روژا زمان دایگ داخویانی اکتا لسرناو ماموستیان مصطفی نرخی داخویانی خوانت گود زمان کردی زمان که کون او دولمنده به دولمندی اخو پیشنگی جی ویجیا روشلتا ناوین رکریه لی مخابن اف زمان کون او دولمند گلک جاران راستی بشافتن او قرکر نان هاتیه لی گل کرد هر دمه لدیجی ظلمه برخودان کریه در انجام و برخودان ده بکد او خوینا بده هزاران شهیدان آزادیه هم جشن زمان کردی حتی پجراندن هم گل کرد جه 7 سالی حتی به 7 سالی جبو زمان کردی به زمان فرمی تکوشینه دیگه هم جاردن بانک به توای کردان دکن کل زمان خودی در بکوین و لهر قادا جیانه ده بکار بینن لسر و بنگی انوی روژه لریبر اپو شهروان آزادی و توای کردی برومت پیروز دکن داخویانی به درشمه هم تاوی بود سرکومار AKP تایپ اردوان جوینا کوما پارتیا خوده بریارن کنگره آوارته یا PKK نرخاند اردوان بیجه ام در باسی آسته نو بونه او قناغ خردکرنا یکیتی خوشک و براتی و مشامه ریخستین به بریار ورگرتره گاوه که لگوری مطابقات میا جیانا هفپار اب ملت مره آویتیه سرکومار ترک بیجه گلک گیرینگه کو باسکن سوریه آوروپای تولی پیواجیه ببن لشونا لوبین ریخستنه یل اوروپا و جهان یل دیجی ترکیه ام دخوازن وان لگل ولات خواه ببینن ام دخوازن که ناوی ترکیه نه به تروره لبله به پیوان پیشکتن امروی دموکراتیک چاند هنر و تکنولوژی به بلف کرن اردوان سپاسیا دولت باحچلی و دم پارتیجی کر لیل آلیه دن بحثا گابین که حکومت باویجه نکر اردوان کاری که دوی سیاست بکه تالوخ کرو گود دم اکو ریخستنه برپرسیاری خواه بجیهان جبو آخافتنا خصوص مایی او پیشوبرنه و سیاست بکار خرابه گرتیان نخوش پشت 29 سالان هات بردان فاطمه özbay ده هفته گلانه 1397 ده لشرناخی هات بن چاو کرن و بهانه خراکره یک بونا دولت بجزه محبت هات بو جزا کرن özbay لگرتیکه بای برد ارزروم لیف شیر و شاکرانه هات گرتن و دنوا سال زور و زحمت ده نخوش کرد تی ساجه برینا خواه دوام کر هلبس گوتار چیروک و پرتک نویسان
Binavê çîrokên jinên li zindanê û çîroka mirî birîndar nabin, du pirtûkên wê di nava weşanên aram de hatiye çapkirin. Li gel pirsgirêkên tenduristiyê Özbay 29 salan di girtîgehan hate girtin de û duh li İzmirê girtîgeha jinan ya Şakranê hate berdan. Şaredariya Bulamê navê Sırrı Süreyya Önder li kolanekê kir. Şaredariya Bajarokê Bulam Yasem Süreyya navê endamê şandeyê İmraliya Dem Partî Sırrı Süreyya Önder li kolanekê kir. Hat diyarkirin ku di heftê Gulana 2025 de şaredariya ku dibin Rêveberiya Dem Partiyê de ye bi biryarekê yek dengî navê kolana şaredariyê guhertiye û navê wê kiriye kolana Sırrı Süreyya Önder. Rojnameger Furkan Karabay hate bin çavkirin. Rojnameger Faruk Karabay îro di danê sibehê de li İstanbulê hate bin çavkirin. Melesayê li ser hesabê xwe ya medyayê dijîtal ragihand ku Karabay ji ber perwerdekirinê li ser medyayê dijîtal û nûçeyan hatiye bin çavkirin. Di Şengalê dibin kavilên xaniyekê de cenazeye 8 kesan hatiye dîtin. Rêxistina Patrîs Korya ji mafê mirovan duh ragihand ku li gundê Şengalê Konrofiyê cenazeyê yên 8 kesan û cilên leşkerî dibin kavilên xaniyekê de hatiye dîtin. Rêxistinê got ku piştî derketina hinek cil û bergên leşkerî yên dibin xaniyekê de tîmên wan gihîştine cihê bûyerê. Her wiha di encama xebatên li vir de cenazeyê 8 kesan bi çekên Kalaşnikov, bombeyên destan, demançe, kemberek, Cebilxaneyê cilên leşkerî çek û kamereyekê dîtine. Her wiha ragihandin ku hêzên ewlehiyê yên li devera Kenrofiyê hemû tiştên hatine dîtin desteserkiriye û teqeskirine ku ew dezgeh yasayî ne û dê lêkolîn bikin û tedbîrên pêwîst bigirin. Li Wanê jinekê bawekê guman jiyana xwe ji dest da. Dîlber Artûç 5 saliyê li gundê Mizrevê yê navçeya wan Qalqaleyê de jî duh li mala xwe mirî hat dîtin. Piştî agahddarkirinê komên tenduristî û polîs çûne mala Dîlber Artûç û cenazeyê wê ji bo otopsiyê rakirine xweşxaneya zanîngeha 100. yıl a Wanê. Hat diyarkirin ku Dîlber Artûç dayîka 10 zarokare saziyên jinan destşan kir ku mirina Dîlber Artûç bi gumanê û gotin di mehên Adar, Nîsan û Gulanê de li navên de Wanê û navçeya Qalqaleyê herikê heta niha 10 jinan bawekê guman jiyana xwe ji dest dane. Yekemîn Kongreya Nadayê Sibel Silêmaniyê dest pê dike. İnisiyatîfa ji bo ewlehî û aştiyê têkoşîna li dijî dagirkerî û komkujiya jinan Nada di Sûriyeyê tirmiha 2021 de li paytexta Lübnanê Beyrûtê duyemîn konferansa jinan a Rojhilata Navîn û Bakurê Afrikayê li darxistibû. Ji 28 welatan 250 nûnerên saziyên rojnamegeriyê yên jin beşdarî vê konferansê bûbûn. Wekî berdewamiya vê pêvajoyê dîrokî Sibel Silêmaniyê ya Herêma Federal Kurdistanê civînek tê li darxistin. Di navbera Sûriyeyê Gulanê û dudûyê Hezîranê de jî li Amêdê jî civîna Nadayê heye. Tê payîn ku di van civînan de balkişan li ser rista jinan ya di têkoşînên demokrasî û azadiyê herêmî de. İran got eger pêkanînên Amerîkayê bêne rakirin em amade ne peymanê qebûl bikin. Malpera internetê ya NBC Newsê ragihand ku şêwirmendê lîderê oliyê Îranê Ali Xamenei Ali Şamkanî roja çarşemê ji malpera wan re axiviye. Şamkanî wiha dibêje di berdê rakirina pêkanînên li ser Îranê de em amade ne peymana li ser bernameya nüklerî ya bi Amerîka re qebûl bikin. Kanala Amerîkî jî pirsa eğer ev şert û merc bicî bêne anîn İran wê qebûl bike ku peymana rawestandina nüklerî bide rawestandin. Ali Şamkanî wiha bersiv da û got erê ev yek pêkan e. Eger Amerîka gotina xwe bicî bîne em ê karibin têkiliyên hîn baştir deynin holê û di demeke nez de rewşê hîn baştir bikin. Donald Trump roja çarşemê anî bû ziman ku ev hêvî dike ku di mijara nüklerî de lihev bikin. Eger lihev hatin çêne be pêkanînên Amerîka yên li ser Îranê wê hişktir bibe.
Belediye Cemenu çen saat yazdı peşkeşkirin ana hatırı vedim.